برذات اقدس جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سندس مقدس ذاتس لچھ بت کروڑ بت درود ٲسِن مجلس طرف ونن وٲلۍ سٕنٛدِ طرف بوزن والن ہٕنٛدِ طرف برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مے کر قرآن مجید اخ آیت مبارک خطبہ عنوانس اندر تلاوت ات آیت مبارک کس گردشس اندر کرو کت ترے جمعہ ود مسلسل چلن گفتگو کت موضوع حقوق الوالدین یس وقت ضرورت مسلمانو ازکس جمعہس مز تمی وریک آخری جمعہ اور یس جمعہس یمی وریک آخری یعنی اختتام ترو ات موضوع پہ ات اسناہس مز کر میں آیت مبارک تلاوت ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا اللہ تعالیٰ فرماون آیت مبارکہ ہس اندر اللہ تعالیٰ فرماون ات آیت مبارکہ ہس اندر مے دیت انسانس حکم رب فرماون دپن مے دیت انسانس حکم کہ تم کرن پنن والدینن سۭتۍ حسن سلوک گو والدینن سۭتۍ حسن سلوک کرنُک حکم چھ دیوان پان قرآن مجیدس اندر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تکیازِ اگر اخ انسان یاد پائے کہ بوسس بچہ پت میج میں جوانی پت میج میں تھز کرسی مگر ات سارسی کامیابی پت چھ میانس مالس تو ماجہ ہند ات اوے چھ اللہ تعالیٰ قرآن مجیدس اندر بار بار یہ تاکید کرن یہ حکم دیوان اے میانو بندو میانہ حقوق پت کرزو پنس مالس ماجہ حقوق ادا دنیا اندر تاکہ تہ گژھو روز پروردگار تاکہ تہ گژھو روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گو اگر ام کامیابی ہند نسخہ دیت کائناتس دنیا کے رہبر تو رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرموک اے میان امتی اگر سے یسن چک دنیا من تی کامیابی اگر سے یسن چک آخرتس اندر تی کامیابی تیل چھوئی نسخہ تیل کرجی پنیس پنن والدین سد حسن سلوک یعنی تیز کرجی فرمان برداری ہرگاہ ات مشنس اندر ناکام گو اے میانی امتی تیل بوز تو چک دنیا اندر تی گاٹس اندر تو چک آخرتس اندر تی گاٹس تی خسارس اندر اویچ مشہور روایت مسلمانوں فرماون دپن اک سات آو مسجد من جمعہ پڑھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام پت یل مسجد من پنن پائے مقدس داخل کرک ام پت یل خطبہ ہیڈ نزدیک آئے ام پت تلک پنن پائے مبارک یہ کھوڑک خطبہ ہیڈ چھ گوڑنکس پائس پیٹ مگر راوی کرن بیان ام سات او زبان مبارکہ پیٹ نبی رحمتس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم آمین ام پت کھوڑک دویمس پائس پیٹ پنن پائے مقدس ام ساتن تو زبان مبارکہ پیٹ اللہم آمین ام پت کھوڑک تریمس پائس پیٹن پنن پائے مقدس زبان مبارکہ پیٹ اللہم آمین راوی کرن بیان یلی اختتام سپدیو جمعہ ادب تو احترام سان کور صاحب سبو سوال فرموک فداک یا امی و ابی یا رسول اللہ لگیا سون مول موج سے بلائی آج کرو تو سا عمل یس نو تو ام بروٹ کرم
कर्मज छौ यानी यह अमल वुचनस अम ब्रो यस अमल तुम आज करव कस अमल ए मानो यारो नाज यम सात तुम गोडनिकिस पायस पे पाय मुबारक खोड़व तुहदिस ज़बान मुबारक पे दुआ दोमिस पे तो खोड़व तुहदिस ज़बान मुबारक पे दुआ त्रेमिस पायस पे खोड़व तुहदिस ज़बान मुबारक पे दुआ यह क्या वजह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम च फरमावन मानो यारो मानो साहबो आज आसमान पेठन जबरील अमीन ओमुत अलैहि सलातु वसलाम सो दुआ करन दपन ए खुदाय ए अजमत वाले खुदाय दब लगन तमिस शख्सस रब असनस नश्त मज खाक आलूद गसन सु शख्स यम पन्नी जिंदगी मज माह रमजान लोब मगर पत तोगुस न जन्नत ज़ानुन यो दुआ करन जबरील मे कोरमेस अल्लाहुम्मा आमीन ऐ अजमत वाले खुदाया ये दुआ थाव कबूल और अम पत कोर ब्याक दुआ जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमोकन ऐ रब्बुल आलमीन तमिस शख्सस लगिन दब सु शख्स छु गाटस तो खसारस अंदर तमिस शख्सस अचन नस्त रब तमिस गसिन खाक आलूद पनुन डेक यम चोन पाए नाम मुबारक हेत मगर पत पढ़ुन दरूद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये बूज मुहम्मद पत पढ़ुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत पढ़ुन दरूद मे कोर मेसन अल्लाहुम्मा आमीन खुदाया ये दुआ तिथाव कबूल अम पत कोर त्रेयम दुआ जबरील अमीन अलैहि सलातु वसलाम फरमो खाक आलूद गछन तमिस शख्स सुन जबीन तमिस शख्स अचन नश्त मज रब सह गाटस तो खसारस अंदर यम पन्नी जिंदगी मज मोल तो मोज लोब मगर पत तोगुस न पन्नन गुनहन मगफिरत करनाउन पत तोगुस न पन्नन गुनहन मगफिरत करनाउन पत तोगुस न दुनियास मज जन्नत ज़ानुन यम दुनियास मज मोल तो मोज लोब गो मुसलमानो दुआ छु करन यानी दुआ छु करन फरिश्तन हुन सरदार दुआ छु आमीन करन अंबियाहन हुन सरदार मे वन तो आ दुआस कबूल न गसन छा कान गुंजाइश ना गो सख नाराजगी हुन इजहार कोर तमिस औलादस मुतलिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमिस पन्नी जिंदगी मज माह रमजान आओ पत तोगुस न जन्नत ज़ानुन या यमिस ब्रोट कन नबी पाकन हुन नाम मुबारक आओ हेन पत सोजुन दरूद या यम पन्नी जिंदगी मज मोल तो मोज लोब पत तजिस न खिदमत करई नाराजगी हुन इजहार कोर तमिस उम्मतियस मुतलिक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी नाराज तमिस औलादस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमिस नाराज छु मोल तो मोज यमिस नाराज छु मोल तो मोज पतमिस जुमास अंदर ते करया मे अर्ज मुसलमानो कि वालिदैन मन दोनवै मोल ते और मोज ते मगर मुसलमान थयन याद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमिस माजन छु 3 हक मल सुन छु 1 हक यानी हतस करो 4 हिस्सा 75% हक छु माजन 50% हक छु मल सुन अतली उलमा तशरीफ अत कोर उलमा खुलास दोबकन 3 तकलीफ छु मोज तुलन ज्यादा मल सुन खोत यम 3 तकलीफ न मलिश पेवन तुलन 1 तकलीफ यह औलादस 9 रेतन पन्निस रहमस मज रछन दोयम येले अमिस बच्चे ज़ेवन अमिस अम सातन तकलीफ वातन आलमो कोता तकलीफ छुस वातन दपन अगर यह तकलीफ पहाड़न पे त्रावो तमन पहाड़न ते गई सूर और त्रेयम तकलीफ यह पन्न दोद दिवन यह अमिस दोद आसन दिवन यह अमिस अड़जन हुन रस आसन दिवन गो यम 3 तकलीफ मोज तुलन यम 3 तकलीफ मालिस पेवन तुलन के अवै फरमो रहमत वाल पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमो माजहन छु 3 हक
اور مول سن کو حق بیان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتا حق چھو امس ماج ہون وقت کیو جوانو اصل کات چھو یہ سیتھن بوزو اس گش نیبر کن پس عملاون تیلی کر ثوابس امیدوار ذات پاک حضرت اللہ ونن ولس تہ کمزوری ین تو دپو بوزن وال نہیں ونن ولس تہ کمزوری ٲسِتھ مگر اس کرو اصلاح پنس پانس وقت کیو جوانو یہ وقت ضرورت کوتا حق چھو امس ماج ہون عبداللہ بن عمر کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن بوسوس خانہ کعبس کرن طواف دبن بوسوس خانہ کعبس طواف کرن میں وچ جوانا خانہ کعبس طواف کرن امس وچھو احرام اندر کی ژادر من کہ کس تک کہتام بور یہ وچھم بور ہے خانہ کعبس طواف کرن یاد گژھن مسلمان تھاون خانہ کعبس طواف کرن کنی زنس ژھوڑ انسان تت چھ مشکل گژھن ژھڑ انسانس خانہ کعبس طواف کرن و یل بور آسہ یہ کوتا مشکل خانہ کعبس طواف کرن عبداللہ بن عمر مکلو خانہ کعبس طواف کرت ام جوانن تہ مکلو خانہ کعبس طواف کرت یہ روٹن اکس جائے یہ جوان ام پت ووتھس عبداللہ بن عمر دوپنس میانی یار مے ون تو یہ بور کیا چھوئی ژے یہ اندر کی کیا چھوئی ژے سو خانہ کعبس طواف کرن دوپنس ژے کیا ات سنن ژے کیا چھوئی ات سنن دوپنس ژے پرزنو چھس نہ بہ شاید دوپنس نہ مے پرزنو دوپنس بہ گوس امیر المومنین فاروق اعظم فرزن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یل شخصن بوز یہ گو خوش ام پتن لوگس وننہ ام پتن کھولن دلک راز دوپنس عبداللہ بن عمر مے چھ یتھ ژادر اندر کی ولتھ پنن موج بہ چھس یمن پہ آمت پائدل ام پتہ چھم یمن منزے اٹس برمز ام پتہ کرنوم 7 طواف خانہ کعبس بلکہ چھ مے 7 حج کرنومژن بوزس کھورنا ووڑے پکان مے تل یوتا تکلیف اٹس ایم یہ موج مگر عبداللہ بن عمر مے ون تو اکس سوال جواب دوپنس جوانا کت سوال جواب ضرورت دوپنس مے ون تو مے یہ سختی کر برداشت یمن پہ ایم اٹس 7 حج کرنوم خانہ کعبس کرنوم طواف مگر مے ون تو مے ووتھا امس پنہ ماج ہند کی حق نکھ بوزو وقت کیو جوانو دل کیو کنو بوزو عبداللہ بن عمر ووتھس ام کور تبسم دوپنس شخصا بوز تُس کا حقچ کت کرن بلکہ یم ساتن ژٕ پننہِ ماجہِ زاک یم سات پنہ ماجہ زاک اے شخصا یل ژٕ زاک پنہ ماجہ زیون ییژا کرٛٮ۪کہٕ چھِ چانہِ ماجہِ دِژمٕژن تمہِ اکہِ کرٛٮ۪کہِ ہُنٛد تہِ ووٚتھُے نہٕ وٕنہِ حق نکھٕ بلکہ چھِ بیٛاکھ روایت وقت کیو جوانو فرمونس یوٗتاہ دۄد چھُے ماجہِ دیُتمُت 2 ؤرین یا 2 ؤرین اکہِ دۄدُک قطرُک تہِ ووٚتھُے نہٕ حق نکھٕ حالانکہ 7 حج کرنوُن موج یعنی 8 تُجُن موج پتہٕ کٔرِو پننس پانس کرو أسۍ اصلاح سون سلوک کیا چھُ مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ کتہِ گژھِ نٮ۪ماز قبوٗل کتہِ گژھِ ذِکر قبوٗل ڈٮ۪کس لٔگۍ کھٔتۍ نِشان سجدٕ کرن کتہِ گژھِ حج بیت اللہ قبوٗل تِکیٛازِ اَسہِ چھُ ناراض وقتس دُنیاہس اندر مول تہٕ موج مگر مُسلمانو خوش قسمت چھُ سُہ اولاد واللہ خوش قسمت چھُ سُہ اولاد ییٚمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد دُعا آسہِ سۭتۍ خوش قسمت چھُ سُہ اولاد یُس کالیج کُن چھُ نیران پتہٕ چھس موج دپان پٔتۍ کِنۍ نیر گژھ کوٚر مےٚ خۄدایس حوال یُس ڈیوٹی چھُ نیران پتہٕ چھُس مول موج دپان نیر گژھ کوٚر مےٚ پروردگارس حوال گژھ رۄب العالمیٖن کرنے حفاظت مسلمانو یہ اولاد چھُ کائناتس اندر خوش قسمت یہ چھُ کائناتس اندر خوش قسمت یہ جوان مگر مسلمانو تُہۍ وٕچھو نبی رحمتن فرمو اوے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکید کرکھن اے میانیو امتیو ین ماج ہند بد دعا ٲسِو نِوان نبی رحمتن فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو 3 شخصن ہند دعا چھُ جلدی قبول کرن پروردگار 3 شخصن ہند چھُ جلدی دعا کرن قبول پروردگار اکھ گوٚو مسافر یُس مسافر آسہِ فرماون أمۍ سُنٛد دعا چھُ قبول کرن پروردگار
پتہ یُس یہِ دعا سفرس منٛز منگہِ أمۍ سُنٛد دعا چھُ کران قبوٗل پروردگار دوٚیِم شخص فرمووُکھ مظلوٗم ییٚمِس پٮ۪ٹھ ظُلم آسہِ آمُت کرنہٕ ییٚمِس پٮ۪ٹھ ظُلم آسہِ آمُت کرنہٕ پتہٕ نیرِ دعا أہنٛزِ زبٲنۍ یہِ دعا چھُ قبوٗل کران پروردگار ترٛیٚیِم فرمووُکھ ماجہِ ہُنٛد دعا یہِ چھُ جلدی قبوٗل کران ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ گوٚو مُسلمانو اولاد چاہے کوتاہ نیک ٲسِن یہ کوتاہ زاہد ٲسِن یہ کوتاہ متقی ٲسِن یہ کوتاہ پرہیزگار ٲسِن اگر أمِس ماجہِ ہُنٛد بد دعا لوٚگ یہ بد دعا چھُ جلدی قبوٗل کران ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ اتھ بد دعاہس منٛز چھُ ضروٗر مبتلا گژھان یہ اولاد نماز ٲسۍتن زاہد ٲسۍتن متقی ٲسۍتن پرہیزگار تہِ ٲسۍتن اوے دِژ مثال صحابہ نبی پاکن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمونیکھ میانیو یارو میانیو صحابو بنی اسرائیلس اندر اوس اکھ زاہد شخص متقی پرہیزگار وقتُک اولیاء اے میانیو یارو أمۍ ترٛوو سورُے اخلایات أمۍ پتن بنووُکھ اکھ عبادت گر اکھ گرجا اکھ أتھۍ منٛز نیوٗن پناہ اَتہِ کیٛاہ اوس کران ذکر خۄداے سُنٛد اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت دپان اگر أمِس سمکھٕنۍ اوس گژھان کانٛہہ یہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ دِوان سمکھنٕے دپان اوسُکھ یوٗتاہ ٹایم مےٚ ژےٚ سۭتۍ دِن تیٖتِس کالس کر ذکر اللہ تیٖتِس کالس کر بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذکر یہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھٕے کران أمِس شخص سُنٛد ناو فرمو حدیثس اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جُریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی یہ اوس متقی یہ اوس پرہیزگار حدیثس اندر چھُ آمُت مسلمانو بلکہ یہ اوس اولیاء مگر دُہا بنیو مسلمانو فرماون یہ چھُ عبادت گاہس منٛز عبادت کران یہ چھُ اتھ عبادت گاہس منٛز نماز پران نیبر کِنۍ آیہِ موج أمۍ دِژ کرٛٮ۪کھ أمۍ دیُت آلو دوٚپُن یا جُریج اے میانہِ جُریج گوبرا اے میانہِ اولادا دپان نمازِ منٛز اوس جُریج دپان پانا نماز ژٹا کِنہٕ ماجہِ دِم آلوس کِنہٕ ماجہِ ہٕنٛدِس آلوس کر لباش عقلہِ دوٚپُس دوٚپنَے جُریج خۄداے سٕنٛز چھُکھ عبادت کران ماجہِ ہیٚتِکھ پتہٕ تہِ آلو دِتھ فی الحال کر نماز کمپلیٖٹ فی الحال کر نماز مکمل مسلمانو دل کیو کنو بوٗزِو ماجہِ ہُنٛد کوتاہ حق چھُ یعنی ماجہِ ہٕنٛدِ زبٲنۍ اگر بد دعا درٛاو اتھ منٛز گژھِ ضروٗر مبتلا یہِ اولاد اتھ چھِ گارنٹی دِژمٕژ جناب محمد رسول اللہ نماز ٲسۍتن زاہد ٲسۍتن متقی تہٕ پرہیزگار ٲسۍتن درٛایہِ موج دوٚیِم دۄہ چھُ دپان یہِ چھُ بیٚیہِ نماز پران أمِس دِژ نیبرٕ کن ماجہِ آلو دوٚپنس یا جُریج اے میانہِ جُریج گوبرا یہِ اوس نماز پران أمۍ دیُت نہٕ نمازِ منٛز آلو پننہِ ماجہِ کینٛہہ أمۍ دیُت نہٕ پننہِ ماجہِ آلو نمازِ منٛز کینٛہہ گٔے 2 دۄہ ترٛیٚیمہِ دۄہ ییٚلہِ موج آیہِ أمۍ کوٚر آلو پننِس گوبرس یا جُریج اے میانہِ گوبرا نیٚچو چھُنہٕ آلو دِوان عبادت چھُ کران مگر ترٛیٚیمہِ دۄہ ژوٚل ماجہِ بد دعا نیٖرِتھ زبٲنۍ دوٚپُن عرشہِ مجیٖد کہِ آگہٕ اے عظمت والہِ خۄدایہِ میٲنِس جُریجس میٲنِس نیٚچوِس أنزِ نہٕ تیٖتِس کالس موت ییٖتِس کالس نہٕ دُنیاہس منٛز بدکارِ زنانہِ ہُنٛد بُتھ آسہِ اولیاء چھُ متقی چھُ پرہیزگار چھُ فرماوان چھُ مدیٖنُک تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میانیو یارو ماجہِ کوٚر بد دعا جُریجس دپان اندِس عبادت گاہس أنٛدۍ أنٛدۍ اوس گاسہٕ زیادٕ پٔہلۍ کوٹا آو تیٖرِ ہٮ۪تھ یہِ اوس اتھ عبادت گاہس أنٛدۍ أنٛدۍ تیٖرِ رچھان جب رچھان اپٲرۍ درٛاے اکہِ دۄہن اکھ لڑکِیا اکھ یِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ ایفیٲرٕس یِم آیہِ أکِس اکھ نزدیٖک کہ یِمو کوٚر دۄنوَے بدکٲری أمِس لڑکی لوٚگ أمِس چراوس سُنٛد أمِس بہلہِ کٔٹۍ سُنٛد بچہِ آو دُنیاہس امہِ پتن أنِکھ یہِ لڑکی بُلٲیِتھ دوٚپہس ہے قومن کوٚر سوال رشتہٕ دارو کوٚر سوال دوٚپہس ژےٚ نَے وٕنۍ نِکہٕے
یہ بچ کیوں چلے وہی خاندر کورمت یہ بچہ کیوں ژٕ بدنام دپان یہ لڑکی یہ خاتون دپنس یہ بچہ میں جریج رحمت اللہ تعالی علیہ وقت بادشاہ دیت حکم دپن ام لوگمت ڈام یہ اندر کن ذکر کران یہ لکن دھوکہ دان یہ اندر کن نماز پڑھان ام پتہ ان رٹت یہ جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نبر کن لکھ دان آواز مگر یہ پنہ عبادت گاہ مز نبر نیران مسلمانو فوج آو یمو نیو منہدم کرت یمو دیو ام سن عبادت گاہ نہلائت ام پتہ انو کھکڑی بادشاہ تس دربار سن بادشاہ سن دربار سن جریج دپان میں کیا کور ام پتہ آئی خاتون ان ہے ون سا دپنس اہن حظ یہ بچہ میں ام سی جریج رحمت اللہ تعالی علیہ سن جریج ودان یہ چشمہ وشارن بادشاہ دپان ژے سزا وی رٹن مگر مے ون تو آخری وصیت کیا چون ژے ما چھے کانٛہہ آخری خواہش دپنس مے چھ آخری خواہش دپنس کیا دپنس مے نیتو پنہ ماجہ نش دپنس ہیو ماجہ تو یہ کیا تعلق دپنس ہیو مے لوگ ماجہ ہند بد دعا مے نا یہ گناہ کورمت یہ بچہ نا میون کی بلکہ شوٹس لوگ ماجہ ہند بد دعا مے نیتو ماجہ نش بہمہس معافی مے کرہا یم گناہ نش پاک ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ بچہ آو ان امس تھو کلس پہ ات جریجن رحمت اللہ تعالی علیہ تریو بچو ماجہ ہز کھن مز کت کرمت تریو بچو ماجہ ہند کھن مز کت کرمت گو عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے گو جریج سن یہ بچہ آو ان کلس پہ تھونس ات دپنس خدائے سن چی قسم مے ون تو ژٕ کم سن اولاد چھُکھ امہ بچس آئی زبان از قدرت دپن میون مول جب رچھن وول جوان گو امہ گناہ نش کور پاک بری کور جریج پروردگار مگر تیتس کالس مود یتس کالس ن بدکار زنان ہند بت ہوس کم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بلکہ اگر تھی مسلم کھولیو اگر تھی مسلم شریف کھولیو تر من اضافہ روایت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے قسم پروردگار سن صحابو اگر انز ماجہ کریو دعا جریجا بدکاری مز گھ مبتلا جریج آسیا برابر بدکاری مز مبتلا کورمت پروردگار یہ اثر مالس تو ماجہ ہندس دعاس اوے گھس کھوژن اولاد کہ میانہ ماجہ میانس مالس گوس بد دعا زبان نیرن تکیاز رسول کریم فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو اگر میں موج زندہ آٹھ نبی تیل کیا کری ہو دپن اگر میں نماز لاجمت پتہ الحمد شریف تہ پورمت پتہ زمہ سور تہ پورمت پتہ دہم موج کریک دپہم یا محمد اے محمد ببرا اٹھ نبی ژٕ کیا کرہا دپن قسم چھم پروردگار سن نماز ژٹہا محمد رسول اللہ لبیک کرہا پنہ ماجہ ہندس عالمس یہ گوس فرماون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک پر مالس ماجہ نافرمانی کبیر گناہ گناہن زٕ قسم اگو صغیر گناہ گئی لکٹ گناہ مگر اس مالس ماجہ نافرمانی یہ کبیر گناہ یہ شرک کبیر گناہ یہ زنا کبیر گناہ یہ سود کبیر گناہ یہ مالس ماجہ نافرمانی تو کبیر گناہ کرن بیان نبی رحمتن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکرہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن مسجدس من بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو یارو ولو آز ونہو بہ تۄہہِ کتھ متعلق کبیر گناہن متعلق ولو بوٗزِو میانہِ زبانہِ مبارکہ سۭتۍ کبیر گناہ کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گناہ کُس چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر نبی صاحب لٔگۍ عرض کرن نہ حظ کیازِ نہٕ بوزنٲیِو حظ لوٚگ یہِ حظ سون مول موج بلاے اَسہِ بوزنٲیِو بٔڑۍ گۄناہ کٕم چھِ نبی پاکن فرمو الاشرق باللہ وعقوق الوالدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے کبیر گناہ چھو اللہ تعالیٰ سے شرک کرن یہ کبیر گناہ ام پتن فرمونے مالس ماجہ نافرمانی چھو کبیر گناہ اے میانو صحبو میانو یارو عبداللہ بن عمر کرن بیس روایت من بیان دپن قیامت گژھِ برپا اے
بوزن والو قیامت گژھِ برپا فرماون عبداللہ بن عمر دپن نبی پاکن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ترین شخصن کن وچھی نہ پروردگار یعنی یہندس رویس کن وچھی نہ پروردگار کوتاہ بدقسمت سہ انسان یہندس رویس کن قیامت دہ وچھ ذات پاک حضرت اللہ دعا جو منگن نمازن مز جو دعا منگن دپن خدایا اس تھج نصیبس پنن دیدار قیامت دہن مگر عبداللہ بن عمر فرماون ترین شخصن کن وچھی نہ پروردگار قیامت دہن اخ فرموکن شراب چن وول اے میون آواز بوزن والی جوان اگر ات مرضس من مبتلا چھک تراو اللہ تعالیٰ سن رحمت چھے وسیع ات کری توبہ منظور ذات پاک حضرت اللہ شراب چن وولس کن وچھی نہ قیامت دہن پروردگار دویم گو احسان جتلاون وہ غریبس دتن رۄپیہِ 100 پتہٕ گٔیَس لڑٲے أمِس سۭتۍ پتہٕ دِژنس پام غریب گو بیمار رۄپیہِ 100 کوٚرنس مدد یہ گو ٹھیک پتہٕ دِژنس پام ژٕ آسہِ موٗدمُت اگر نہٕ مےٚ رۄپیہِ 100 دِژاوٕے فرمو رسول کریٖمن أمِس شخصس کُن تہِ وٕچھی نہٕ قیامت دۄہ پروردگار اور ترٛیٚیِم شخص فرمووُکھ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان رب العالمین دپہِ قیامت دۄہ أمۍ سُنٛد بُتھ مہٲیو مےٚ چھُنہٕ گوارٕے گژھان ییٚلہِ مٲلِس چھُ اولاد بُتھِر گژھان مول دپان پتہٕ مےٚ مہ ہٲیو أمۍ سُنٛد بُتھ مےٚ چھُنہٕ خوشی لگان وۄنۍ أمۍ سُنٛد بُتھ یِتھَے کٔنۍ دپہِ پروردگار قیامتُک دۄہ دپہِ نہ أمۍ زول دِل مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد اسلیے مےٚ مہ ہٲیو أمۍ سُنٛد رویہِ مےٚ مہ ہٲیو أمۍ سُنٛد بُتھ أہنٛدِس رویس کُن وٕچھی نہٕ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہو مُسلمانو یُس والدینن ہُنٛد نافرمان آسہِ أمِس چھُ دُنیاہس منٛز تہِ سزا أمِس چھُ ٲخرتس منٛز تہِ سزا نہٕ کٲنٛسہِ یہِ آسہِ سمجھ یِوان بہٕ چھُس مٲلِس ماجہِ لتہٕ موٚنٛڈ کران تہٕ بہٕ چھُس ترقی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کران خام خیال چھُس ییٖتِس کالس نہٕ موت یِیَس دُنیاہس منٛزٕے انٮ۪س سختی ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرو گۄڈنیُک سزا أمِس نافرمانس فرمو رسول کریٖمن زیٖن کٲشِر پٲٹھۍ زیٖن آسہِ أمِس ہوٗنۍ بٕزِ یہِ آسہِ زینان مگر قرض آسہِ کھسان أمِس آسہِ نہٕ برابردی گژھان یعنی أہنٛدِس مالس منٛز کرِ برکت ختم پروردگار ختم کرِ یہِ آسہِ نٮ۪ماز تہِ پران یہِ آسہِ صدقہٕ خٲرات تہِ کران یہِ آسہِ أمۍ آسہِ بعض اوقات حج تہِ کوٚرمُت مگر یہِ آسہِ پریشان میٲنِس مالس کیازِ چھنہٕ برکت أمِس آسہِ ژٔنٛڈ أمۍ آسہِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز نافرمٲنی کٔرمٕژ گوٚو تہنٛدِس مالس منٛز چھُ برکت ختم کران پروردگار یُس مٲلِس ماجہِ لتہٕ موٚنٛڈ چھُ کران دوٚیِم فٲیدٕ دوٚیِم سزا چھُس دِوان پروردگار دُنیاہس منٛز یِم پنٕنۍ اولاد آسنس چاہے نیٚچوٗ آسٮ۪س چاہے کوٗر آسٮ۪س یِم گژھنس نافرمان یعنی یِتھ کٔنۍ پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دِل زولُن یِتھے کٔنۍ زالنس یِم دِل یِتھ کٔنۍ اتھٕ زٲلِنۍ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ یِتھے کٔنۍ زالنس یِم اتھٕ اور مُسلمانو ترٛیٚیِم سزا دِیَس پروردگار کہ یِم تہِ اعمال آسن کٔرمٕتۍ دُنیاہس اندر مُسلمانو یِم تہِ اعمال آسن دُنیاہس منٛز کٔرمٕتۍ یِم اعمال کریٚس برباد پروردگار برباد شخصا گژھِ کھڑا قیامتٕکۍ دۄہن أمِس آسن واریاہ اعمال أمِس آسن واریاہ عملہٕ پہاڑن برابر دپان واو اکھ یی واو دپان یِتھ کٔنۍ پنہٕ وۄتھان واو چھُ پانس سۭتۍ نِوان ہلکہٕ چیٖزن لۄکٹٮ۪ن چیٖزن پانس سۭتۍ واو چھُ نِوان دپان یِم عملہٕ نی واو یِتھے کٔنۍ یہِ شخص گژھِ پریشان دپہِ خۄدایا مےٚ عملن ہُنٛد امبارا اوس یِمن عملن کیٛاہ گوٚو اللہ تعالیٰ دپٮ۪س ژٕ اوسُکھ عملہٕ تہِ کران ہپٲرۍ اوسُکھ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دِل تہِ زالان اسلیے آز چھے تمام عملہٕ کرے برباد ژےٚ برونٛٹھ کن ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہو مُسلمانو ہر کانٛہہ مُسلمان مولوی صٲب تہِ چھُ لاسٹس منٛگان دعا دپان خۄدایا ییٚلہِ أسۍ موتس سۭتۍ مُلاقات کرو سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ گوٚژھ آسُن کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبیَن دِژ بشارت فرموُن ییٚمۍ سُنٛد ٲخری کلام آسہِ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تٔمِس کر جنتس منٛز دٲخل ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ اوے چھُ حدیثس منٛز آمُت ییٚلہِ بٮ۪مارس گژھِو خبرِ اگر باسِوٕ أمِس چھُ وقتہِ نظر أمِس پٔرِو أمِس نزدیٖک پٔرِو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہِ نہ چھُ مُسلمانو بدعت یہِ چھُ سُنتِ جنابِ محمد رسول اللہ اتھ کیٛاہ چھُ فٲیدٕ تاکہِ یہِ بوزِ یہِ بٮ۪مار تہِ کنو أہنٛدِ زبٲنۍ تہِ پھِپھٲرِ لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مالس ماجہ نافرمان آئے امس پھر آخری وقتس من زبان کلمہ حق یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکر اختتام بکر آخری حدیث بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی اک خاتون آئی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میانہ عرض کرنا مقصد اس مالس ماجہ نافرمان آسہ امس پھر کلمہ اگر امس برو کن زور مائکی پہ کلمہ پڑا اگر امس آس وقت نزا پتہ پڑو مائکی پہ امس برو کن کلمہ اہد زبان پھر کلمہ ات دس دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون آئی دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانس خاندارس وقت نزا میانس خاندارس مے باسان سہ نیرِ دنیا من اد وین دپن أسۍ چھِ تلخین کران تمس أسۍ چھِ ونان تمس پڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر ٹاٹھ نبی تہذ زبان چھُنہٕ کلمہ حق کھسان أمس چھُ زبان پٮ۪ٹھ کلمہ کھسان یہ شخص کُس اوس یہِ اوس نہٕ عام انسان کینٛہہ یہِ اوس نہٕ اولیاء کینٛہہ یہِ اوس نہٕ تابعی کینٛہہ یہِ اوس نہٕ تبع تابعین کینٛہہ یہِ اوس نبی سُنٛد یار یہِ اوس صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کُس صحابی صحابیہ چھا نمازن ہٕنٛز کمی صحابن چھا روزن ہٕنٛز کمی صحابن چھا صدقہ خیراتٕچ کمی صحابن چھا ذکرِ ہٕنٛز کمی نہ یمن چھنہٕ یمن چیزن ہٕنٛز کمی صحابن متعلق فرمو خدایَن قرآنس منٛز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یمن گوس برٲے یمن گوس برٲے یم گئی مےٚ رٲے صحابن دِژ دُنیاہس منٛزٕے جنتٕچ سرٹِفکیٹ جناب محمد جنے ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرو مگر صحابیس تہِ چھُنہٕ فوراً ٲخری وقتس منٛز زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی پاکن سوز زیار حضرت علی بیٚیہِ سوزو غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس تُہۍ گٔژھِو تُہۍ دِیِو نظر یمو تہِ کٔر تلخیٖن علقمہس علقمہ ٲخری وقت چھُے پڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علقمہ یہ ہیوان پڑھن امس گنڈ گژھان یہ ہیکان پڑھتھے پان اون علقمہس نش تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام پہ بیوٹھ علقمہس نزدیک ام پہ بیوٹھ علقمہس نزدیک زون نبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلم علقمہس کس ژنڈ علقمہس کس گناہ گومت عرض کرن میانو یارو میانو صحابو امس مول موج زندہ دوپک ٹاٹھ نبی لوگ سون مول موج بلائے امس نہ مول زندہ بلکہ موج چھا زندہ دمس ام سن موج بلائے ہن دپیس بلاون چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یل ماج بوز مے چھ بلاون کائناتک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ ڈکھراون آئی موج علقمہ سن موج در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کو نظر موج نون علقمہ سے کیا علقمہ چھا ژے ٹھیک پکن علقمہ ما چھک ناراض دپن نہ بس ناراض موج پوز ون اگر نہ مے ژٕ ونکھ مے کر باخبر ذات پاک حضرت اللہ مے لگ تم پتہ پاے اے موجو اگر نہ ژٕ ونہم تم پتہ چھ زانن محمد رسول اللہ دپن اہن بہس ناراض یا رسول اللہ اے ٹاٹھ نبی یتس کالس خاندر اوسس کرنے مے حظ اوس لول برن مے حظ اوس کھور چھلن مے حظ اوس پلو انن مگر ین پہ نکاح کورمس تن پہ حظ میانہ کھت زیادہ ترجیح دِوان خانداری علقمہ یا رسول اللہ کان چیز انن اپاری کھاڑن پلو انن اپاری کھاڑن میں نہ سن علقمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک چھس فرماون موج علقمہ حض معافی موج علقمہ حض معافی دپن مے چھن کرہن مار ظلمت بہ دمس معافی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی تُہۍ گٔژھِو مدیٖنہ کٮ۪ن گرن اندر اے عمر تُہۍ گٔژھِو مدیٖنہ کٮ۪ن گرن اندر تُہۍ سوٚمبرٲیِو زیُن زیُن آو جمع کرنہٕ امہِ پتہٕ اوس علقمہ سٕنٛز موج دوٚپُن میانہِ محبوب مےٚ ون تہٕ اتھ زِنِس کیاہ چھُ کرُن دوٚپُن اتھ زِنِس منٛز چھُ زندے زالُن علقمہ اے علقمہ سٕنٛز موج دوٚپنس اگر یہ دنیا منٛز یِتھے کٔنۍ درٛاو أمِس چھُ تتہِ تہِ دزنُے نارس منٛز تِکیازِ زالہون نہٕ دُنیاہس منٛزٕے دپان ییٚلہِ ماجہِ بوز میانٮ۪ن چشمن برونٛٹھ کن دزِ علقمہ میون اولاد اد نیچو ٲسۍتن ژوٗرٕے نیچو ٲسۍتن ڈرگ اڈیکٹے نیچو ٲسۍتن ڈکیٹے أمِس ماجہِ چھِ کرٛہنہٕ مازس أمِس اولاد سٕنٛز دگ آسان دوٚپُن میانہِ محبوب یہِ حظ چھُ پوٚز یہِ چھُ نافرمان یہِ حظ چھُ پوٚز أمۍ چھُم کرٛہنہٕ ماز زولمُت مگر یہ تہِ مہ کر گوار کہ مے برونٛٹھ کن دزِ علقمہ یا رسول اللہ اے موج تیٚلہِ دِس معٲفی تیٚلہِ کرُس معاف
ماجہِ دوٚپ بہٕ حظ چھَس ژٕ گواہ بناوان بہٕ حظ چھُس القمہَس معٲفی دِوان ماجہِ درٛاو ٲسہٕ منٛز بہٕ چھَس القمہَس معٲفی دِوان القمہَن پوٚر لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوٚو مُسلمانو یعنی صحابی تہِ گوٚو ماجہِ ہٕنٛدِس بددُعاہَس منٛز مُبتلا چانہِ تہٕ میانہِ چھَنہٕ کتھٕے یِمن نہٕ نٮ۪ماز تگان پرٕنۍ یِمن نہٕ مسجد منٛز تگان اژُن اگر مول موج ناراض آسہِ سون کیا حال آسہِ مُسلمانو سون کیا حال آسہِ مُسلمانو سون کیا حال آسہِ بہٕ کرٕ اختتام یہِ چھُ ییٚمہِ ؤریُک ٲخری جمعہ محرم چھُ سٹارٹ گژھن وول بدل موضوع تُلو بہٕ کرٕ اختتام أتھۍ سۭتۍ یِتھ کٲٹھۍ زندٕ مٲلِس تہٕ ماجہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ تِتھ کٲٹھۍ چھِ مرنہٕ پتہٕ تہِ کینٛہہ حقوٗق اولادس پٮ۪ٹھ مٲلِس تہٕ ماجہِ ہٕنٛدۍ تِم تھاین یاد یِمن مول موج دُنیاہس منٛز درٛاو شخص آو شریعتس منٛز چھا کانٛہہ وَتھ اگر مول ماجہِ ہٕنٛز زندگی منٛز اولادن مٲلِس ماجہِ قدر کٔر نہٕ کینٛہہ خدمت کٔرنکھ نہٕ کینٛہہ مول تہِ موٗد تہِ موج تہِ مۄیہِ پتہٕ گوٚو افسوٗس اولادس پانس زندگی کٔرٕکھ تباہ ہا خۄدایا اگر مول موج زندٕ آسہِ ہا بہٕ ہٮ۪مہس معٲفی یعنی کانٛہہ وَتھ چھا شریعتس منٛز کہِ یِمن أمِس اولادس دی معٲفی پروردگار أمِس کورِ دی معٲفی پروردگار أمۍ سُنٛد ناو ژٹہِ نافرمانن ہٕنٛدِ لسٹہٕ منٛز تہٕ فرمان بردارن ہٕنٛدِ لسٹس منٛز لیکھٮ۪س ناو آ شریعتس منٛز چھا وَتھ شخص آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کوٚرُن دوٚپُن مےٚ درٛاو دُنیاہس منٛز مول تہٕ موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییٚلہِ تِم دُنیاہس منٛز درٛاے مےٚ ٲسۍ نہٕ تِم رٲضۍ کینٛہہ تِم ٲسِم ناراض مگر ییٚلہِ تِم دُنیاہس منٛز درٛاے مےٚ حظ گوٚو افسوٗس یا رسول اللہ دپان چھُس واے کتہِ یی سۄ موج کتہِ یِم سُہ مول بہٕ ہٮ۪مہس معٲفی بہٕ چھلہس ژوٚر مےٚ وَن تہٕ وۄنۍ مےٚ کریٛا معاف پروردگار مےٚ وَن تہٕ مےٚ کریٛا معاف پروردگار نبی پاکن فرموو سوٗزمہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ ژےٚ عمل کرٕنۍ دوٚپُن میانہِ محبوٗبہٕ عمل کۄس چھَم کَرٕنۍ دوٚپنَس نیر گژھ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ کر خٲر و برکتُک دُعا تِہنٛدِ خٲطرٕ کر مغفرتُک دُعا تِمن پڑ قبرِ پٮ۪ٹھ فاتح خۄدایس منٛز بخشِش تِہنٛدِ خٲطرٕ چٲنِس گۄنہس کرِ مغفرت ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ افسوس تِمن اولادن خٲطرٕ یِمن مول موج موٗد اگر وۄنۍ تھوٚد تُلہوکھ پتہٕ دپہو مٲلۍ سٕنٛز قبر ہٲیو کینٛہہ ہیٚکن نہٕ ییٚلہِ نہٕ گٔیی دوٚپہکھ یہِ چھُ شُرک دوٚپہکھ اور گژھُن چھُ بِدعت مردُزارس پٮ۪ٹھ گژھُن فاتح پرُن یہِ چھُ سُنتِ جنابِ محمد رسول اللہ یہِ چھُ سُنتِ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صٲب اگر ییٚتھٮ۪ن پرو یہِ تہِ واتہِ نہ حظ تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرتھ چھِ قبرستانس پٮ۪ٹھ گژھنٕچ نبی پاکن فرموو قبرستانس پٮ۪ٹھ گژھنٕچ چھِ زٕ فٲیدٕ اکھ روزِ یعنی اکھ کرکھ سُہ دعا مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚیہِ پیٚیہِ قبرستان ییٚلہِ گژھکھ اَتہِ پیٚیہِ پنُن مول یاد دپکھ یِتھ کٔنۍ میون مول دُنیاہس منٛز درٛاو پانہٕ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہن چھُے ژےٚ تہِ دُنیاہس منٛز تشریٖف اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہن چھُے ژےٚ تہِ دُنیاہس منٛز تشریٖف اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہن چھُے ژےٚ تہِ دُنیاہس منٛز گوٚو میانٮ۪ن جوانن چھِ گُزٲرِش یِمن مول موج دُنیاہس منٛز درٛومُت چھُ قبرستان ٲسۍزیو گژھان معموٗل ٲسۍزیو بناوان یہِ چھُسے بہٕ ییٚتھٮ۪ن ونان عیٖذ دۄہے یوت مہٕ بنٲیِو معموٗل نٮ۪ماز پٔرِتھ ٲسِو نیران امہِ پتہٕ ٲسۍزیو گژھان یِہنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو دۄیہِ مغفرت گژھان تاکہِ یۄس اسہِ کوتٲہی گٔمٕژ چھِ پتھ کُن تتھ کوتٲہی کرِ درگُزر ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ پانٛژھ حق چھُ مرنہٕ پتہٕ اولادس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہٕنٛدۍ گۄڈنیُک حق چھُس یِہوٚے یہِ گژھِ اہنٛدِ خٲطرٕ خٲر برکتُک دعا کرُن دعا ہیٚچھنٲے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ رۄبِ رحمہُما کما ربیانی صغیرا یِہنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو دعا کران معنی گوٚو خۄدایا بچپنس پٮ۪ٹھ یِتھ کٲٹھۍ مےٚ یِمن پٮ۪ٹھ رحم چھُ کوٚرمُت یِتھٕے کٲٹھۍ کر یِمن پٮ۪ٹھ رحم دوٚیِم حق چھُ یِمن گژھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ گژھِ دعا منٛگُن پروردگارس رۄب العالمیٖنہ اگر یِمن کانٛہہ سہوٗ خطا آسہِ یِمن کر کتھ درگُزر بیٚیہِ ترٛیٚیِم حق چھُ اگر مٲلۍ مٲجۍ کانٛہہ ؤصیت ٲس کٔرمٕژ گوٚبرو اگر بہٕ مۄیَسن مےٚ کیٛاہ اوس حجُک شوق گوٚبرو اگر بہٕ مۄیَسن یہِ ؤصیت کٔرۍ زِ پوٗرٕ موج مۄیہِ حج کرنہٕ برونٛٹھٕے اولادس اوسُکھ تھوٚمُت ؤنِتھ اگر بہٕ امہِ برونٛٹھٕے مٔیسے یہِ حج کٔرۍ زِ گوٚو اولادس پٮ۪ٹھ چھُ فرض بنان یہِ گژھِ أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد ؤصیت پوٗرٕ یہِ گژھِ امہِ بدلہٕ عمرہ اگر ؤصیت آسن کٔرمٕژ یا حجٕچ آسن ؤصیت کرٕنۍ گوٚو یہِ چھُ حق مرنہٕ پتہٕ آسان اولادس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ
اگر مول ماج کے قرض اس پس کن ترومت تت قرضس تہ ادائیگی کریں کمس اولادس یہ حق ژوٗرِم اور ترٛیٚیِم ژوٗرِم حق چھُ مُسلمانو یم أمۍ سٕنٛدۍ رشتہٕ دار آسن مٲلۍ سٕنٛز بیٚنہِ آسن مٲلۍ سٕنٛز پۄپھٕ آسن مٲلۍ سٕنٛز بٲے آسن تمن سۭتۍ کرُن حسنِ سلوک تمن پرژھُن تمن دعوت دِنۍ گرٕ تِہُنٛد گژھُن تمن تحفہٕ دِنۍ تمن بتہٕ رنُن یہ چھُ سنت جناب محمد رسول اللہ یہ چھُ حق اولادس مٲلِس ماجہِ مرنہٕ پتہٕ اور ٲخری حق چھُ یم مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ دوس آسن تمن احترام کرُن تمن عزت کرُن اتھ بنیادس پٮ۪ٹھ ژٕ اوسُکھ میٲنِس مٲلِس سۭتۍ پکان ژٕ اوسُکھ میٲنِس مٲلِس دوس میانہِ ماجہِ اوس یتھ ژٕ اوسُکھ میانہِ ماجہِ یتھ یمن احترام کرُن یمن عزت کرُن یم پانٛژھ حق چھِ مرنہٕ پتہٕ أکِس اولادس عٲید کٔرمٕتۍ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یِتھ کٔنۍ کٔر مےٚ اختتام لگ بھگ مسلمانو یم ژور جمعہ لگ بھگن اور محرم چھُ یِنہٕ وول انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واتنٲیِن اَسہِ سارنٕے محرمس تام اور محرم